Shahzad Hussain. La squadra è molto concentrata. Sappiamo benissimo che questa partita è un evento importante non solo per il club ma anche per la città intera, perciò sono sicuro che faremo una grande prestazione. Tutti questi sacrifici sono serviti per creare un qualcosa di importante e sicuramente tramite il lavoro faremo grandi cose. Ekipa je zelo koncentrirana, zavedamo se, da je ta tekma izredno pomembna za nogometni klub Olimpijo kot za celotno Ljubljano. Delali smo veliko odrekanja, lanska sezona je bila zelo pomembna in vse te stvari in ta odrekanja želimo, da danes služijo nečemu višjemu oziroma nečemu pomembnemu. Da quando sono qua io ho portato una filosofia importante in questo spogliatoio. Grande rispetto per tutti e paura di nessuno. Siamo l'Olimpia e l'Olimpia deve dettare il gioco su ogni campo e questo i miei ragazzi sono stati fino ad oggi straordinari. Odkar je prišel, je želel prinesti svojo filozofijo, spoštovanje, največje možno spoštovanje do vsakega, ampak Olimpija se ne bo bala nobenega. Imamo svojo filozofijo, svoj nogomet, želimo v tem ustrajati, želimo v tem delati in tudi v vsako tekmo bomo šli na ta način. Ogni giorno guardo in faccia i miei ragazzi e vedo in loro grande voglia di far bene e questa è la mia fortuna, di avere un gruppo di ragazzi straordinari. Vsak dan vidi obraz svoje fante, ekipo in v tem je njegova sreča, da ima odlično ekipo, odlične fante, v katere verjame in ve, da so sposobni veliko. Jutri je prva tekma v sezoni, hkrati tudi najpomembnejša. Cilji v tej sezoni so višji kot lani, oziroma ostajajo enaki, naslov državnega prvaka in prebiti se čim dlje v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Dobili smo verjetno najtežjega možnega nasprotnika, oziroma ni atraktiven po imenu, pa gre za vrhunsko ekipo, saj po tistem, kar smo videli na videoanalizi. Zadnjih dni smo nekaj vadili proti igro in mislim, da šanse obstajajo, da so šanse velike in mi bomo vse naredili, da bi Krenčin premagali. Podpora s tribun je vedno dobrodošla in včasih ne malokrat je ključna, tako da upam, da bo prepričan sem, že proti Celticu se je videl, bo 2500 ljudi, pa smo imeli na momentu občutek, da je poln stadion. Imamo fantastično publiko v Ljubljani, fantastične navijače in sigurno bo to naš 12. igralec kot celotno prejšnjo sezono. We have to work as a team to make everything different. For me as a player, I have to give my best to make everything work good. It's supposed to work and make people come to the game to feel good. For me, I'm here to work good and make people happy. You know, my fans, everybody, to make my fans, everybody happy. So I'm here to give them the best. To the game, I will give my best and race to God. So I believe I will make a big difference in the game. I feel good. I feel more competitive and I make everything like for my mind, everything, and I'm ready for the game.